What's up, John? Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami dari Pongpongan Project lebih semangat dalam berkarya. Salam Pongpongan Project. Lo main kopi sih lo. Gulot lah beli. Kita sebab beli sang tanya emang yang pe sangon kebutuhan di dapur. Nah mau ulah-ulah bedek kan pemasukin gula. Nah. Nenek beli kopi ya. Nah jangan dulu. Adik kene sang kopi lo. Anak kula bali sang ke jento beli. Nah aja inam ga. Tuh sebab pes lah mau ditajan gen beli gula sehidang toh. Ada ngai gen jelemo ni. Man, pade jo. Toleh nak jimato to nak nyen. Tai kena damah jak demo tu. Ijo cibi ada sekadar mana jadi tajan ni. Tuh ada lah. Coro jadi no ekonomi susah saja nih. Ini gula sini dah buat ada. Tuh gula Bali kujen kopi pesan. Ngecang ada modal, nyak cinyile. Mumpung ada tajan gede dia puan ni, engken. Nah, jagas. Selih lu nah. Kalian bati deh tajan. Bani cuma tajan pacak sang nasi jinenyan. Peh dah kau galak-galak gitu. Nak ngalih belian gula ada.